Shopping izziv. Vsak dan nov izziv za Tomaža in 100 evrov za vas. Samo na Radio Express. Pokrovitelj je City Park. Polepša dan. Smo v Burger Kingu, v prvem nadstropju City Parka. Jaz mislim, da ti je današnji izziv pisan na kožo. Zelo rad jem hiter maso na mizanika, prosim. Ne, čakaj, mesa ne boš dobil, tokrat boš jedel samo krompirčke. Tvoja naloga pa je, da poješ čim več krompirčkov, ampak v 2 minutah. 3, 4, zdaj. Dober tek. Dajno malo hitrej, Tomaž. Pojedu jih 10. Veste odgovor? Sporočite nam ga na radioexpress.si. Najbližja napoved vam prinese 100 evrov v desetakih City Parka. Radio Express z največ glasbe iz 80-ih, najboljšimi oldiji in hiti današnjih dni. Obožujemo glasbo.